ni suwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chakswa anga Alicia Sangma na simang na daalin Koborang ko para katinga. Katsa bichongrang ballot box o president na lekha punani ko parliament na watata. HNLC jaketele khanamanani ko rugparang na dabianga. Shillong College ni Statistics Department salsni na workshop ko ngata. Local dorbar RMLA rang sorkar ni ngo kham khagaparang ko maulang hat uni maupa o najutna apmani ko jegala. Chigumag pa Koborang ya jani chiche tariko president na lekha punani ko ballot box o takang gapa ko strong room oni Guwahati Airport kata Delhi ni parliament china watata. MLA or MP rang wamangni nang nuking pa candidate NDA ni Srimati Draupadi Murmu na ba UPA ni Shri Yashwant Singh na vote unani ko dakanga. Srimati Draupadi Murmu Odisha Adivasi Community ni ST unga. Hinyu Trap National Liberation Council ba HNLC ni Baltic pa Mr. Sadon Kebla Shillong Press Club na press baksa gulpo kaanyo Triputai thumbi mungani ko Baltic parang skotong aradok ni sorkarang baksa Mr. A.K. Mishra Jain Indian Sarkar ni retired IPS aro Home Ministry ni advisor nga or Mr. Peter S. Dakar Jain Meghalaya Sarkar ni retired IAS nga wamang yako badita pa chang unga tangaha ani agana nga. Mr. Sadon Kebla ni agananyo was kang pa ungan Okna nangani ko HNLC ni da jaketele khanamat na gatadal kaparang ni adok tumtume gulpokani ko dakang namat nagda dabia arwa andaki wetangaha party rang plak an yako dabia niyo kumutokaha arwa mang yako apachina gata kam kaengaha. Kalian ke sorkar, barangnya kalian di sorkar, barangnya kalian ke HNLC kalau yang manjur yang ada condition of safe passage. Kelang bala dah hak banyak kerana neksi supaya unyo banyak kerana banyak kelang banyak cakap political issues, political agenda ulang banyak cakap. Memang rumah awalnya awalnya ya tapi proses kamu kerjanya kendo ibu nongela menjelaskan kalau aja lawan tidak lek lagi kendo ambil lagi cuma kita lawan kita final susun nak bah indirectly ngado itu kipol lagi keba la sedang kekam kebala arbana yang dah long kalau ya kerja safe passage sementara long kayak keban long official ke safe passage kalau bah kinuan pergi kalau kinongela menjadi kamnalor dan tak agensi kenang ba lada ki hapan syong bansa sini siya po putusam yung India ro kinong laido bansong bansa pan petulun niya. Salsni na national workshop ko ngatanggap pa Shillong College ni Statistics Department gata talbot na tani ko dakinga. Your workshop ko application of stats in social science o pangchake college ni gata ngatanga ha. Dr. Amparin Lingdo Jen East Shillong ni MLA nga aro Miss Isawanda Lalu Jen East Khasi Hills ni DC nga wamang ya function ko ngatanyo mungsong pasukbag po nga ha. Your workshop ko dingtang gadangos singani ko raing pa chatro chatrirang skik barang aro poreng pa chatro chatrirang baksa background ko dakanga. College ni principal Mrs. E. Karkongor ya function ng atanyo chairperson ng anga aro ya mandean ya workshop po background nga chum wamang na certificates aro award rang ko matna. These research findings can be concretely used to influence policy making and to influence policy decisions. If put to good use, and if this data does not just lie in that booklet or that compendium which you compile it at the end of the day, it really can become something which is of immense use to policy makers, to educators, and persons across disciplines and across fields who are working for the betterment of society on a day-to-day basis. Local dorbar ni Nokma Mr. David Siemli, locality ni Dulgaparang aro Mr. Mohindo Rapsang, Jen West Shillong, Mauprem constituency ni MLA Paksa, Deputy Chief Minister Mr. Preston Tensong ko, ya jani chiche tariko grongyani ko daka, wamang ni grongyani ko dako wamang adok sorkar ni gata sorkar na kam kagaparang ko, maulong hatu ni maubao na diijit na mani ko nang nagijani ko agananga. Local dorbar aro MLA rang sorkar ni ngokam kagaparang ko, maulang hat uni mauba una jutna maniko jegala wamang biap rang ni apchangket takaniyo aro jaman rang chi biap ni biding o dingtang ni nikani rang ko matna ba gnang ane uo pangchake jegala ni ko dakanga bangi persia bolai kalau population na postong jugi kalau highly dense gila pun amba kadai ko ini ki densely populated locality apostong jugi mo kadon population ngaba khatsa hajar itu sidong bare berkat Tidak lagi wan kita kerja berius, daki kau koloni postong juga, kan longkom tu saya postong juga. Kasem juga yang ini nong siar senong, berpunya yang sedang bertahap, berfitip hik tu kerja berius kalau kebukum nu. Yarangan dalna Kobor nga sa kantikon metela.